Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong Delina Khongdup, kabade kedekot jong ka National Commission for Women, haringkat kajingya donlang daki seng long kemi seng ki lang, kibakentup ya kakong Mira Dekar, bat kakong pedianglin Panbo, kila pentip bakila let banyak kendo ya ulat kejela UCH Vijaya Shankar, bat ubala menjor banbu ya kadur jong ubabu Jeban Roy, Haraj Bhawan. Knang baki pat ba kintip syapang jong uni uriu kraw kajat benriu. Habakran cekilat patai kubor kakong Delina kaloong ba kani kesngi kadikasngi ke bakerpang ya kijat benriu kasi. Hapo ka jela namar bana kalyang jongka bat ka senglong kemi sengki lang kilayo banlet bu ya kadur ubabu Jeban Roy Haraj Bhawan ya kabala ai hi daki khun ksiu jong ubabu Jeban Roy. Na kalyang kakong Mira Dekar kaloong ba ubabu Jeban Roy ude uway na kiriw kraw uba iit ya kajat benriw bat iala ka jinglong kum ukasi bat ubala don benta ban penroy ya kajat benriw kasi lingba ka jing tray shitom ka jong u. Kakong Mira kaloong ba ubabu Jeban Roy udan ka jing angnuot ba kajat benriw kasi kadai banlong ka bakiw ha ka jing nang jing start bat ki badan ya ka jing kot bor ban kiw syagi kerdan ki ba shalor kum banlong lem kiway da ka ba sengru ya ka way ka school ka balatip kum ka government high school ka badan hamau khar na kalyang ka kong pedianglin Panbo kalaong ba ka bas ngautunat kalong ba ubabu Jeban Roy ulapan shlur ya ki kentay da ka ba prat lenti ban mi shakmat ban tre ya ki kam ki jam ki babon ki kentay kim ju kam tre kakong Panbo kalaong ru ba kabas ngau si pat kalong ba kidon tang khendiat ngot ki batip syapang ki kam babaha jong uba Jeban Roy kumta na kalyang ka senglong kemi sengki lang ki kwa ban pen ithu sya ka perthei bat sya ka jat benriu ba udan ubriu ubala kentiu ya ka jat benriu omtang ha ka kam henry wat ha ka tho ka tarru kumju hadir jumai ba nda ka yin ju ikala ka ba so na de kalong bi pen shuri kim thei ka jing so na jongi na ka senglong kemi kalong ba ibu ku Jeban Roy ni ong ide ba prat lenti ikin thei ha ka por ki kunrong ki ta do bila nang ta ki nya rong ha ka yin ju hi kai ki hunu bai tre ka mi ko wei ka te ko song ma de mi te ki ai ki jing long jom ibu Jeban Roy ka ta asbun ye mi na ma ha ka ni ka po ka menta mi sel batang khnat ki ba tip sha phang jom mi te menta ni wa ban pen mi sha ba ban pen ya thu ka jat ben riu jum li ba ugan ubriu wala kan ti ya ka jat ben riu om tang ha ka kam re ha ka tho ka ta bila tho sibun ki kwat ba ki kwat to ni la class ki we ki kin tin lo ubriu ba tip lo ya ki jat ti ba om dari nam Sanskrit ki ai ka kong dari na Hindi, Bengali, Assamese. Tulang riu ba kapen ini bangi kasi ndeng man sok sarong ba kapen ini kum kijat riu ndeng man snok sarong ba bangi dam uni riu bangin bot kitin jat itu lada ni penrung ini hapo kiskul kedip di kading long babu Jeban Roy ka no ki kena kasi jumi kin angnu banlong kumbalong bari bawat haka po sorpa paring iyong hadu komisional kata ka basong iyan parang hapon kam jing siya jing pinang weru nila man kiyo kam tan yemde man sobrem mi kasi ni tuan ka hok pangin sa prang pangin tur sa prang kada itang ka jing stur ka jumi mangin pinyen mangin pen ya ka chat nama balay mangihi iday ka paklayan nindak ran hamnu kiji osmo bakin kisi ndak buat bakak den kan ngaru ya lagi ndak ran hamnu tek hak pendon kam nak tek hari ngana bam don bakin kasi kolong bangin tom ya lagi bakin kasi kalau ngam kata-kata apa pun kiji kumta lada kini ki kot jeng babu Jeban Roy penni bakin penni berkait yang sisi pembakur kok dan bakulau ko bonoy ni wong bakin kot cuki ki ong dan haduk hak sampai dan shim hapo jong ka
jongkan ni gubernur insin dia kata ya kita ikut bakin print out bakin hak sekeleng di yang governor house hapo kari India tikat nung dengan sok sarong kenyata yo lulu ko nung dengan sumu sibur yo lulu ko benar ubah berkat na mentajam ban penpau yang di sebab tinalor kini long ka sok tanat habang yo slow kini hakat ni publish boni kong dalina ibalalam len dia ni ban pi ban ni akan du ko no ba ta ki jingkular ke jo ngin nang yo sesu bangin pri tip sepang ke jat pendri juni di long ke but mentai sepang ni lawan ye kendu ya I governor jom kani ke jela jumi te mentai orang nasuan ni na rajpuan mentai kasi kadai kasi ke berkepang bagai historical date na kebentai jumi iwe ki khasi hangni ha jela Meghalaya ki badan lang hangni banga bentai ki senglong kuni na ka senghi lang ki badan ni kata ka sip ban sapriang padba ya ka jingtip halor ka jingim ka bakrau jom babu jibon roy uba dei way na uri krau uba lalesi hakani ka generation jumi ngim datip bhasu yu hendrai hajing sisya babu jibon roy latip kumu father of the modern Khasis badia kani ka title la ai da kitu gibriu ki bayo ban trelang batu hakapor jong ka jingim ka jomu te omta katahi balingi khadiu father of the modern Khasis ki egi kam ki baulale hak nagbenta ka jagriu Khasi jumi te menta ngatarpat I kong mira dekhat ibadan lang ni ibadai naga senglong ni jong ka senghilang ba ibatai ka to ka ni sithangka jingye kendu jong menta ba I governor but ka kata ka jingim ba kikam ki ba ubabu jukon roy ulale nagbenta ka jagriu jumi huble kani kamdi tang menta daki pausnem ngila persyang nakapor ban wan rabiang ni kata kacing im jong babu jukon roy dekane padi kadai kabuk sia bangi yo ya gubernur ba pediang ya kajing kerpat kajungi bangi dei ban ketitu bian ya I babu jukon roy hakar Khasi jungi namar katung kajing jonga marwai hi ngangit ba ngikum kikun Khasi ngidei bandan utau beri ubangi idealize nang ba ngiru ngila ban im kajing im kebabhak qua ban thu phi bei tharai dia buat ni dia tip bawa buat di bonoi idei I ban asela nre la kaya I ban sai sopen nang tapat hadian iwan cha selong hakapor balap penong no ya ka no ba jong ka asam hang ni selong bawa di bonoi ilong ibrim bahangi ki Khasi idei iwe bakra ilong iba perkat bat ye ye dai penri ba ye ru ialah kejong kejinglong kum ki Khasi nan takadaw iba bu jibon roy ipen roy ya gani kejinglong Khasi jongi da ka ba itre sitam di iba bu jibon roy kum balaong dai inong keren iba sekman idei I father of the modern Khasi di Allah ka ketin kareng dah tinok keren kibadai daki baya imlang hakatu kapor ya tre lang pati ibabu jiban roy itre hakajin sisa hakapor kareng isdang nakakam kabarit kabiyo turap takratan ka kata kapor di hadir kajing tre sistem kajong I ilaki hadu u asistan komisioner u extra asistan komisioner biarkan kum bisa ken registry di babu di Bon Roy hakani kajing tre jong I ikwa bakajat penriu Khasi kadai banlong kebakiu hakajing nang start namar isam baki Khasi kilong di start di bala bankot ya kakerdam keba di kumbalong lem duwe temba I ila di ita ibakwa ban penkiu ya kajing nang start ila kumno sen ya kawe ke school I akapor
siwa kata ke school kamdan hadu ki high school ki dan tak hadu kumba ong mentah kadai ki upper primary mo di babu juban roy wa baki beriu ki kasih jongi ru di badai banyakat banti ulam panyo panyapas kata entrance exam kabayar kat mentah mungi ong kamatri babu juban roy hang tai dan setengah kata ke school entrance di ukuan uban nongkong yung ubayale ya kata entrance exam papas nongkong ya kata exam ibabu jaman roy istang ya kaniga high school kadi hang ni hapo jilul hapo telegraph office utang sorry hapo telegraph office nang tapate dahadin lara no syah maukan dahadin pat ke kelalong no ke government high school nadin nakta kelami teten pat di kasih jongi dilayok jing mentoi sibun dak tingdang jang kaniga government high school kabai babu di Polroy di Angnul mensua ya kaniga hakapuar ba islam ban rano setelah sepok mokat ya kaniga school lah benerap lang pat ke school normal school ke Banasora ke bahasa hakapuar di jang di one mission school dan bahagia nang tupan jadi babu jual dari tak school isanya kanila printing press dikasih printing press sampai mokat ya kata kepuar ikan ini dilong ibang jumi sabah dari babu jual ban seluruh yang ikan kasih Pak yang lagi jongki kun kentai banlik cerai hak kata kasih press. Haduk mentakan dari kasih press kalau ke papau ha ke badang yat ha. Abang ipet siapang kecing im jang babu jubon roy ni tiphi ba u alfabet u ba la pen itu da u Thomas John yani henry ladang ipet ba uyi udan ne hatin kasih tidak kasih uyi bad UN dei babu juban roy bad I hormurai dingdo tiba penmi yakini didak kini atali kita ban tho hagatin kasih ban hap kat kunga kitin ketumi da tang kata babu juban roy ihikai ya yani ikasi kumno ban ban saprian ya upat ni bau David Scott Howard dei mau bawan raksong syari kasih jumi bawan tak sampai syari kasih jumi Henry mano ban hikai pat de ban le commercialize you bandi hayu hahat dei lengba jang babu jubon rai tang katai babu jubon rai ipen itu yangi ki kasih kumno ban shop kali kulai hakapor mensua hasua jang jumai ba haus nem kat praspa handai penyu new pesan kat praspa nyopusade itu kisnem hagitu before iba buji penrai ide mai ita iba compete ber sarkar harin ban ti mausun te luckily hagata por bawan jumairu ka par mausun jang ki haring baro ka hablo ketwalo ka baga jang babuji penrai pade ka ne but how tau ju jumai ka ying jang iba buji penrai ka badan hang ni hamau khat ka lasya pralut kala tualut hang tikipor rel da village mentang hang tu hing ba isa mai kidandan kitia kimati kiba dan hakapor jongi kiba lain nau tau jumai mentang ye bang usok ho ringi de ben tips kemba dei bahu jiban rai bawan ra sambai nang tena Dehradun Shanesha dikasi jongi nang ta shu tang kata pembagi gila ia batai mene iseng ia dari kasih press nang hadin bai songtu baladang ipha ban print hagi sorkar khareng kinam print ia ka kot kasla ka bedi bat ka pensyai sapang ka tandrai sapang ka jinglong jengi ki kasih teban yo ban pensyai pat ba daladehi isdang no ia ka ni ka di kasih press bai dia ban print
nadu ki jingsneng temen nadu ki kat kubor bapher ki print ha ri khasi press but balai nga kum ka dekhot jang SW nga sim interest hai babu juban roy nama de mai bapli kata galat ban ibasmuthu ya kata ga women empowerment ha gitu people kumbala ya thu ikong mene ba i thung ye ikun kan thei jung i ban pet ye ki account nang ta om tan kata ya ka ying ru ha ba kisna ying ki kan thei ki long kumi ki yarap ban te ye ka ying ka sem ye ki haman lagi benta ya le ban pun slur ye ki kan thei ba kin tur sakmat te menta kasni ha ka ba ye dei bat kasni namar dang ha ka hadrin tarik jang ubenai me kadai ka sniyat jang ibu puji pun roy te hak to sni ni lai perkhat ba ni dei ban bu ya kadur jamu babu pun roy hapo rajbhawan hadin ke jing ye piliu jingmut bat i rajbhawan office te kila menjur ba kin yo bangin ai ka dur jang babu pun roy bangin bu ha rajbhawan thanang ba kibri wan na ba kin tip sephang jamu kin tip uem ta babu pun roy uem ta upa jongka kepa jong ikasi te menta kasni nila yo ban ai kata kadur ha u governor ya kadur jong babu pun roy kepala ai hi da ki khun ksiu ki jong i hi te menta ngin yo ban bu i kadur jong u hang te haraj bhawan hang bagi patna kinong wan kinong lei haraj bhawan patunju ki khasi jumi anda kile haraj bhawan kin yo i ya kadur jang babu pun roy kin sakali kin sakrang kin kumno bantip company sa kang jeng im te bangin ya krem sibun kibun ki aka ngatem kermen skem balang ba jongpi kini baro kin sapriang sa ki pai khasi jumi bat kin pule kin wat pania kin ti pania sa kang jeng im ka bakraw jong babu pun roy te ngasongu sibun ya i governor kumba ila batai kong mene ila kular yani ba in yarap ban riprim dia ban wan lambiang ya kata ka jing kerpang ya kata ka jing sta jong babu pun roy sa sisin biang hakmat jong iki hun khasi bangin idolize you bangin but kanuksa ka babha kum balong mau namar nadu ka start kanan nadu ka tho ko pule dei uta ubriu besem phang hadu kata-kata wat geladi umsem yo kata formal education mo belong mangi henry udi ubala kerku bala pha kerpang da ublai trai kerat kumno ban penroy ya kari khasi jungi kumno ban hikai ya kari khasi jungi bakan long kata ga ri kaba kiu shakmat wat la kata ru ngai skem ban mensua hakipor hasua jong uru kari khasi jungi kadai kari kaba kentang dari basyong kiblay taba bamdan kata gajing sa adin hungno ngirum mentang ilay ihi kasaki kasatar garang pauhi hadu mentaro